njagala kusooka okwebaza omuganda ngono yandeese Shema ono yampise ngenda kwogera mu Ankole olw'Ebuganda ono yampise okujja wano njagala omwebaza ate njagala okwebaza baganda bange bano bonna naye kyenjagala okusooka obabuulira nti kati sannansi mu ddwaliro akugaa nti mukazi wajja kuzaala bulungi kiba kijja kuba kituufu. Kasola baprofesa Musomesa yasoma ebyobufuzi nga tuli naye wano nze mba ntegedde nti ensonga gye tugendako is a correct cause. Kasosanga balamu olaba balamu atunda bivulu naye ayinza okulema okutunda Museveni nemwozi tekisoboka. Ono omwami amaze mu palamenti ebbanga ddene fe abaganda batugamba nti eriiso ly'omukulu. Ate kyensinza okwagala tubadde tusimba emiti wali n'ab'ebibiina ebirala ne bajja nga nabo baagala kusimba miti kutwegattako naye mbaga nti bannaye babuulire ne baba bensi gye basimbye bw'olabanga omusiraamu yeetoolera ku kanisa oba ku kereziya tomugobanga aba ayagala kuyingira ddiini. Nabo batwagala kubanga ffe nze mbagamba nti emukesa ndi bayijenereeta naye tukyalinawo jenereeta yaffe ekola ki eyaka ate tulina okubeera ku bunkeege ne batekitubbako era nekikomawo wa muffe naye abantu bamu babakanga tetulwanyisaani tekiriiyo ffe tunyweza bunyweza kukumizaki kintu kyaffe n'okubazaamu amaanyi era nze ndi musanyufu nnyo kubanga bwe baba bakwenyera emiziki gino gyemulaba laga ddi gino egyalaga toyinza kuyita muntu wakanzi kugigulawo. Kakati abavubuka abato be baagala tugendako tuyina kubatumira ani? Bavubuka bato MK babalamu bano babamanyi okuzina endongo mwebale nnyo mwebalire ddala. Shema oye! General Bozo oye! General Mushuni Anko oye! Raymond oye! Kamba zepereze Professor Musomesa omutaka wa kanuka mukulu wanje nawo banzekirishi agamba abanyankora abakiga abatooro mwebale kwija nkubasaba tugenda kubaza bingi twenda kusaba kusaasira ajja abaza abateremu ebizina bibirana nibo tugaruke mutubaze kusaasira aliwa
yange kusasira kamu batazi kusasira kamu kwenda kusima Raymond Kamugisha ataire musente milioni kama 40 milioni 5 mulomalire aba mwena mulire aha alecho alo dina eri nyumoko alecho mere nyumoko then kusima Raymond kusima honorable Elioda akuzira mchere honorable Elioda kusima honorable Mshemezi. He has been here the whole day. Nakoro mulimogonoka first guest of honor. Then in a special way, we're going to kusima our father, our uncle, retired Brigadier General Mujuni. Brigadier Mujuni, mzee wa government akusoma na kutera. Then tuina dangerous substitute, Mozika Inerugaba. Mzee waraba na yenda tujakuliba tanawe. Bali tuliba muhozi. Mzee waraba na tusaba kumukolera tujakola mu structure za muhozi. Because inyabara ngena mulibowa, muliba MK. Munyikirize sabe Ankole Mujuni General abaramucho in 2 minutes as kusasira kabo on stage. Mozole! Msene noye! Mwana noye! Bana noye! Bana noye! Na shemiro mnomo kika. Amasina kanje retired Brigadier General Mujuni kandi warwanire angeli mara hii miaka 15 katanga kubana na General Museveni mlisha tukia amini pale chini kubashaba mkoa okumanyiriye ntado yikwezere Museveni yaba yari jireo hagira ichoncho chibecha ta umyangomu akareke horta entaro zinarebe entaro ni kuzimanya uga ubwire wamini ubwire ko bishaka ubwire we abareko zabire baro kureba ngamente yarikaho hazaho president Omizo ndakubasi yangeri ndiye mureba ba president umumanga West Africa arikuzaho akamare byezebiri entaro zikatahamu kama sabe kitwe abarwaniri yangeri tureko mbusinje jeno Museveni yari jireo mozi tumajire yanga dukomeye nizo Museveni cyofu bakamba abukuba nikimanya bamahanga mingi agatwire mukazo mundaro no kutekateka mwebale abatekatechere ekifureti kureba ngo akasiki kureba ngo twagambira abantu bake ameseje mwena libiri engineer Raymond webalesebo webale munonga kandi mukumzawo reste mbabire ni masaba ngwamahanga aminji gabagatekatekere garonda hazaho president utekateka zirati yanga tukutunguka ubahati mumetero ntigendera pera zingina patriotism nasi okundi yanga yawe pan-Africanism kureba ngo Africa yagenda mu miso socio-economic transformation Museveni atereze and democracy when came to kabigenderaho baronda je Museveni yari jireo ijaho General Muhozi yanga mbere kumuteka nasi mbere kumuteka kokatwaro kubi babataronzere minyeto ekisa nayeka ekatestinga ikakutwara mbere abantu abakwiza nabata kumanya isbarakora bari kumpuriza bari kumanya message bari batahamu bari kujukiza naendera nga once again umubanzi w'obusinje Brigadier General Mujuni retired kandi mwene wa munyore kuzikuwa zinana
Webale mnonga General. Mozoye. Nina mtekena rais bravo kachira mozisere. Motere kachama ukanyina tuewa. Mozoye. Sema moye. Moye moye. Kenya tena mzumoye. Kenya rai mozoye. Kama msema zawe. Kana wewe. Ndio nguvu. Ile mwana wewe wewe. Wanataka wanadai kwa maranga. Nimekuwa parliament regress constituency zao. Murano wanyu. Kani ni ustamaka chiko. Akayi kumnonga. Akarutele kanisa. Iliya NK movement. Ni ustamaka mbarugahara. Kani ni kurra. Akachiko kwenye michwe. Umuyanganyona. NK movement. Ichakureta. Ija kuwemo ishira. Kama NK movement. Mutumanye inafsima engineer Rarry Mondi Professor Mushemeza abaza kutwara umukoro mwewe twakire abantu bashema tukiyiciriza ingoko yo wanyogendeza ki nanye none Rarry Mondi tukashaka twakireta kumuya Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.